Alay tu na chuan lesson 5 kai do na lesson 5 hi amami ang thu khan column then le picture insert ti vel khan ni til ha sa ni lawa ta file a new document har la leila chuan page size a hian A4 book kan hmang le anga chuan dimension po ngai ta ti dang la A4 size pa ngai khan ni ti dang la ma lo orientation po andung jong tol thu kan hmang anga margin a hian 0.5 so kan hmang le anga 0.5 inside outside top bottom a hian 0.5 so kan hmang le na okay chuan actual size a dalela control 1 actual size text tool kan la anga tu kan chu ton ban text tool kan la anga ta hian MIT computer center ti kan chum sap don ni MIT computer center for computer education so he kan select anga center alignment akan dan control le shift le C center alignment du angin font sati le deula control le shift le greater than sa font le na chuan enter PRE MIT Computer Center for Computer Education ti hi small letter kan te ko lum hi capital C te in kan ta don ni select le ka nga eta C te hi kan chu click le chuan ta hian thu kan chu le anga a chung thu tu ra kha lagi cuma ila copy paste le mai don ya relo zona control C copy control V paste control V meta cha tel pe khatin thu gon da le don ni chuan chung pakatilang lela paragraph then le ila type le paragraph function le nga enter ti nga ni le maya chuan chunglam pang song hi ka select anga hi italic in dalela control le shift le I italic chuan column a kan then dona column thena turin he ta layout a column guide cha layout a column guide cha numbers of columns a hian column thuma kan then dona wangin 3 kan danga space between column ki chu anga hi kan ring le ang okay so pointer mai ka column thena tu line ka kan tu ai kan da son thia a column alai hi lian deu se se ton ton hi te deu turin che kan son de le hle kana chuan amount ma chu chu te nei do na wangin fitin window kan da le control a 0 lang kim le sela du le khami ma khanin a text ai select pe kanga justify te pokan te control a shift le j justify shift to den do thap kan te kha chuan pointer mangin text a kan click to panga hetlai anuya block te atang hian a click a kan hne te kan cho chho le nga kan paragraph thena hlenga kan cho chho le don ni chu kan thla le na asena he kan click je ko boy kha ti kan thu nei rum chu ma kha kan kat vek ti na nia chu ta kan click na ro paste le to mai do na click to na ta in paste do na wang ta kan click to ta in trend do ti na ni
bang chu chung deuh lek a hian ti ve tile ta hian entrance se en tile hnuai hian a sen a awm hi thu dang awm zat tin an ne sen a kan chu click le zeu ma voi khat a zona thi kan click le na kan se la kan click le zeu ma a zona hian kan click le zeu ma kan ti lian le de am control 1 actual size in da le de chuan he kan column thin na hi ama ina re thelo ka ti to kha pai bo le je la ma ya ne ta layout a copy master guide man kan pai le chuan text tool lata ila ti the follow the ti hi drop cap kan pele don ni ti te kan select anga chu tu chuan he ta utility sa plugin sa drop cap line hi o se kan du chuan drop cap size a hian tu da mai tur ni maya line tu mai chu 3 phani le maya apply close chuan ta hian picture te kan insert to dona picture kan la so don re kan se tu chu pointer select nge tur ni pointer kan select anga chu mi zo file a place shortcut key control n t ha picture la lu na ta hian picture he mang mai kan chuan picture ta hian click top lo tu na click top chuan ron lian hlui dona click top lo ma ni duang the tin khoi mula khan thiang pa po ve mai tu kha kan dan tu huna kan pa choice on dona ni tiken chuan khiti kan da khian khi kan picture hian kan text kha ron hli thina ni kemi khi hli lo turin he kan picture hi text kara kan ju da dona atom tur text khi ron next on dona ni tumi tu chuan eta element a text wrap kan pe doni element a text wrap a kan picture kha kan select anga element a text wrap chuan text wrap option a hian thil thlan tu pathuma ron ama alai kan thlang anga alai kan thlan chi hian hoi hian text flow te hian pathuma ron lang le a khi masaber hi kan thlan chuan kan picture dana thanga hnuai jong kha all don tina ni maya alai hi kan thlan ve thum chuan picture omna azon page jong kha all don tina chuan pian bera mi hi pathum nei kan thlan chuan kha picture omna line board te kha all don ni mi kan thlan ti khan etlai a pathum nei ron select hal dona a kan ring hna langa pathum nei kan man tur ani a chuan okay ha a picture khan aw patur thua kha aron next on don ani chuan headline dot anga te killi rong kal te hi text som thein chin ani a nu chuan picture ru la po hi kan choi gun te the ti hian picture ru che ang ve se te po kan the ni te kha ka kha picture insert dan mi a chuan adang kan piliang kan lesson ami ang khan headline la hianin thil kan da vele dona na tu mi engma thil te ka thu te kan lo se ti du thil ka teng chianga khan file place thala kan la lu le angai bok he bum le na ta thala kha te kan pot le na tum zo chuanin polygon he tai polygon tool hi kan bas double click anga number of side and 20 vel manga starting set to 0 hi ni sela okay ta he na bl kan pot le don ni chuan pointer kan la nga kha kan thil po bl polygon tool kan po chu kan po line na tak khan kan double click anga number of side ni kan thil siam janga rom bok ta khle don ani chu mi bok ka chu kan du ta bera khan kan pon zoom to don bok kha chuan pointer mangin hi heile hi thil pa ni ania pointer man kan po kol khunga kan po kol khung zoa kan group ang element a group zo kan thil siam bl te hemi bl te pon lam zo ka picture lo lang hi kan du lo wangin element a marks kan tile control 6 shortcut key marks chuan text tool kan la nga non text tool kan pot phe na he ti hian noi hian an thil soi tur anga kha kan da vele don ani modern IT computer enter training institute select class center alignment at da vele ta ila control C khana ma a phone se lo len lu tu len lu tu chon thong mai chu ban chon phone se ka ti te deu ta ila he thil san he le he thil san ani wangin lom khata kan siam lem kan select le ve anga element group kan ti lem
chuan heta kan dah phenga text wrap kan pelia element a text wrap option alai kan thlang le anga okay chuan he kiliang ta pera oma ki tum tok ki chuanin a lang nal lo ve the bang chuan hemi kan thil da picture te khatin ba da shape ang khanong ve se kan tin chuan he don tot anga rong kal killi te hi kan drawing kan choi him the ya kan da jim hial the ya chu mai ba ka chuan en akilli lai hi kan ta kan son lu the ni a koi tura kan du na hmuna kan click le wa ti hian kha lai na khan hian chuan he lai killi kan choi ru de yang itu pota hian koi se kan pianga ente po ha koi tura kan du na hmuna kan ju click le wa ma ta khana rong koi anga a betanga rong koi hial thei don ti khan a shape anga tu khan kan da ve the ni chuan file a place thala kan la lut le kan thala kan pot le nga chuan ellipse tool kan la nga kan tin khat hian pot le nga chuan khian pointer mai kan pok kol khung le nga element a group control G an te nga element a max control 6 shortcut key heta kan da phei ve le chuan hemi align na hi lang lo se kan du ni chuan align na hi nan te po ti mai to element a text wrap option align kan thlang le na okay kan ta hian koi se koi tur kan du lai kan ba click je ba tan koi se ta hian koi box se tan koi le se a circle kan cho du le re don ti hian chuan heta hian ellipse frame tool a frame ni chi zo kha kan mang ve thung do na chuan a frame ni chi zo kan la nga ta hian potanga text tool kan la anga frame ni chi a chuan text tool po mai to lo wangin text tool han click ta banga chunga thu kan chu top the ni modern IP Computer Institute enter control cap enter text wrap chuan khamin mil hemi kual ngal thei tur per hian hi asai sa hi an chas ve lenga an bial hi o manga ngaring tap lo khan chuan text separate ti te lo ngai ni chuan ti ten mai tur alen lu tu chuan nok mai thina a hmu dom tok vel kha khan chuan khithil khia copy kan siam don ni control C copy control V paste chuan kha kan thil kha pahni kan ne tina ne copy kan siam chu en dual chin kan da le don ni no sination thia keyboard arrow up down left right ti hmang hian kan son thei boka ti khan en dual chin kan da nga chu chuan text tool kan la nga a text kan select nga kha text kha right alignment kan da chuan pointer in kan pok kol khung le fe kanga element a group kan tiliam he ta kan da phei ve thung do na ni chuan element a text wrap option alai kan thlang le na he ta to per pathum ron thlang sa do na chuan okay hi na siam rem le ta hian koi le se circle kan cho du le de na hian koi se ta hian koi le se a circle kan cho lu le de yang ta hian koi se ta hian koi le se ha chuan align na hilang no se kan du ni chuan ta align nan kan thir ma chuan ei thu awangin a bau zo to lo thin avar paper te thlang nei to chuan he ta hian
drop cap te kan pe bele taila textu kan la anga ni kan silicon ta hian utility sa plugin sa drop cap ama kan lo zir to kha sai sa tu bok mang le man apply close chuan heng la hian drop cap pe ka lo ngai ni chuan in paragraph te ka thlen mai tur ani maya textu kan la nga click ma enter tia te kha paragraph drop cap kha paragraph pu tan ani tur ani ama space on tur ani lo drop cap kan pe don den ga rin utility sa plugin sa drop cap like ni o se apply close limito kha lesson 3 chu lesson 5